You'll see. You'll see. Ariko izo position tano z'umwasi zitakarezo. Lakini izo position tano za adui zipoteze. Gatatu umwasi arondera. Cha tatu adui anatafuta. Arondera kugira authority. Anatafuta kuwa na authority. Nicho gituma kwisi uzubona influence n'abantu bakomakoma. Na ndiye maana duniani mtakutana na influence na watu ambao ni wa nguvu. Abana b'Imana mugiye kugira power. Wana wa Mungu mnaenda kuwa na nguvu. Amena yawe umengo warihebuye. Amena yako utasema umekata tamaa sinzi. Abana b'Imana mugiye kugira power. Wana wa Mungu mnaenda kuwa na nguvu. Tia mikono juu. Ubasha bwose umwasi yihaye mu muryango wawe. Mamlaka yote ya Mungu yanipatia maisha yangu. Nichewe na hao ubasha. Mimi nimepewa mamlaka. Kandi serukira Yesu nyene ubasha bwose. Tena na representa Yesu mwenye mamlaka. Uyawe shetani. Semwe shetani. Autorite Kuunda. Avuga kuvuga mwana y'abatumisa baracana munda. Kuvuga mwana bw'abyarangiye. Abashimashuri Yesu. cyara kikubabaza cyane. Durante il mondo mu izina rya Yesu Kristo. Celebrate Jesus somebody. Listen. Inaye murazumva ngo masengera abagwari mukana. Nataka niombe wagonjwa kumida. Shiriganza he. Tia mikono juu. Chakane umwasa rondera na muziki. Chai. Ndiyo gituma akatioma innovation. Ndiye maana hakuna innovation. Kristo wa kera. Kristo wa zamani. Nibo bafumbuye ibintu bikomakomeye. Walifungua mambo makubwa. Mugende mwige. Mwendeni msome. Mwige abana banyu ku mashure. Mwaneni watoto wenu shule. Batangaje ko basoba bambere mu izina rya Yesu Kristo tuyakaze. Kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Batangaje ko basoba bambere mu izina rya Yesu Kristo tuyakaze. Birumvikana kwitaza Cristiano Ronaldo. Inaisikana ukuza Cristiano Ronaldo. Ariko ko gahungu kawe mu rugo bakunda gukina umupira. Gashimike nuko ba Cristiano ko muri kazoza. Kijana mdogo kasume ndio Cristiano wa siku za leo. Ufatire umusozi. Shinda huyo umusozi wa gatandatu. Mulima wa sita. Tuliganza hejuru. Tia mikono juu. Uyu munsi ndafata imisozi. Sema siku ya leo utashika milima. Wewe sinakumvise. Uyu munsi ndafata imisozi. Sema leo utashika. In the mighty name of Jesus. Ngizina ry'ubushobozi bwa Yesu. Ngizina ry'ubushobozi bwa Yesu. Ngizina ry'ubushobozi bwa Yesu. In the mighty name of Jesus. Ngizina ry'ubushobozi bwa Yesu. Ikintu cyose Imana irakora. Kitu chote Mungu iko anafanya. Kugira ngo data wo mu ijuru ashigwe hejuru. Ili Baba wa mbinguni ainuliwe. Izina rya data ryubahwe. Jina la Baba liheshimiwe. Ubwami bwa Yesu buze. Tumereza amaso yawe. As we pray, uko dusenga uko dusenga. in the name of Jesus. Izina rya Yesu. Umuntu wese atigeze asama. Kila mwenye akuwahi kubeba mimba. Abaho yiyonda mu izina rya Yesu Kristo. Inafungua hiyo tumbo kwa jina la Yesu. Sirura yo trompe mu izina rya Yesu Kristo. Trompe kwa jina la Yesu. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ndituma magaze kuri kino kibanza. Ndiye maana nasimama mahali hapa. Ndatangaje yuko bakwifuriza inabi batazokwigera bayishika ko kubera ineza y'Uhoraho ari umugambi mugende ku buzima bwawe. Amen. Yawe ni abanini ndashobora kubandanya. Amaze muri kino kibanza. Ndatangaje yuko atamurozi azogukorako kuko amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Akira
umugisha abakureza kibasomeza kibona abakuvuma bari kugaragaza vuganye nawe sinzi ni muri tayari vuganye nawe vuganye nawe vuganye nawe vuganye nawe vuganye nawe vuganye anataka niombe uzao wako. Alitopimaga kushindwa jinsi ulivyoshindwaga.
muri iryo sengesho katika hiyo ombi agomba ko batabyara bose anataka wasiozaa wote. Imana igomba bakorera ibitangaza all of them. Mungu anataka watendee miujiza umuntu wese ari ngaho kila ambaye yu mahali atigeze aronka ikibondo hakuwahi kupata mtoto kino gikorane nyuma ya huyu mkutano kubyara kugeza ubwira Imana barakwiye wanaenda kusamba kuambia Mungu wanatosha wanatosha. Sikia, nabonye abantu bamaze imyaka 15 batabyara babyara. Niliona watu wanamaliza miaka 15 bila kuzaa wanazaa. Niliona watu wanamaliza miaka 20 bila kuzaa wakazaa. Katika muda nitapandisha tunda hili. Neno la Mungu linasema. Hata Kifaransa msemoni huu. Watoto wa tumboni wanaita matunda ya tumbo. The fruit of the womb. Matunda ya tumbo. Ninaduza kino changu. Nikipandisha hii tunda. Ulikuranga bakuri internet. Ukinitizama internet. Uringa. Uko mahali hapa. Daimoni yate abana ba. Pepo iliyapiganisha watoto wako. Itaanguka sasa hivi. Yes. Bakisa mikono. Listen. Listen. Nagomba move ino announce. Ninataka sikilizeni announce. Hagiye kuba movement and esprit. Panaenda kuwa movement ya kiroho. Hagiye kuba movement imwe mu rugezo ruteye ubwo. Panaenda kuwa movement ya roho kwa kiwango cha movement. Katika hiyo movement watu wataanguka, watu watatapika, watu watafunguliwa, watu watapona. Cha kwanza, nimufise telefone ishire mu mufuko. Kama uko na simu tia mu mfuko. Nimufise sakoshi kama una sakoshi. The movement of the spirit gonna begin now. Izina la Yesu lishigwe hejuru. Jina la Yesu na liinuliwe. Imana linavuga ngo cyatumye umwana w'Imana asema. Neno la Mungu linasema kilichosababisha mwana wa Mungu kuonekana. Ili apomoe kazi za ule adui. Biblia inavuga ngo umwana w'Imana yaje kurondera icyari cyarataka. Eti mwana wa Mungu alikuja kutafuta kiliokuwa kilipotea. Ndio jambo soso. Ndio neno soso. Ngo abantu bamererwe neza. Inamaanisha watu wawe salama. Inavuga muri Luka 19 murongo w'icumi. Luka 19 mstari wa 10. Ngomba amasengesho 5 muko yayambwiye. Ninataka nifanye maombi 5 kisi alinambia. Ndakubwira ko uyu munsi utazowibagira uzobwira n'abuzukuruza nico nikaje. Ninataka nikwambie kama leo hautoisa utabia wachukuza na wengine wote nakwambia. Iya isengesho ya mbere rero ni ombi la kwanza ni ninaduza kino kiganza. Nikipandisha huyo amaso yawe yise. Macho yako yaamini. Nimutaravya. Kama haujaza. Unashobora kumva ibintu bitangura gusohoka ubucafu bwose buragusohoka. Unaanza kusikia vitu vinaanza kukutoka vitakutoka hapa. Kama watoto wako wamefungwa. Aho bari. Kwenye wapo. Abanurumogi bararuheba. Wanaovuta bangi wataishi acha. Waliofungwa na dhambi wataacha. Tia mikono juu. Data nsenga mana ngorera. Baba naomba Mungu nayemtumikia. Izina jawe lishigwe hejuru. Jina lako na inuliwe. Nagerageje nawe bitari vyoroshe. Nimejitahidi hata haikuwa rahisi. Kuko abantu badakunda umwanya muremure wo kuvuga. Maana watu hawapendagi muda mrefu wa kusema. Ariko navuze kimwe kukindi nkuko wabimbwiye. Lakini nimesema kimoja kukingine gisi ulivyo. Shitse muri wa mwanya w'ibikogo. Ninafika katika ule muda wa huduma. Mana Mungu kora. Indebe yawe y'inganjiri hano. Kiti chako cha utawala garagaza ubushobozi bwawe. Onekanisha amahanga bimenye mataifa ya juu yuko Yesu Kristo ari Imana. Ya kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Mwanya ndugije kino cyabo. Katika muda napandisha ili Mozivyo wambwiye. Unajua ulivyo nabii. Umuntu wese ahuza maso nacho. Kila mtu anakutanisha macho na akabatigeza rongo ikibondo. Hajawahi kupata mtoto. Uramuhezagiza le fruit des entrailles. Unambarikisha matunda. Uramuhezagiza abana mu izina rya Yesu Kristo. Unabariki watoto kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ariko arabangamira abana biwe. Kila mtu ambaye shetani kuna sumbua watoto wake. Abana biwe bose barabohoka. Watoto wake wote watafunguliwa. Izina rya Yesu niryo shize hejuru. Jina la Yesu ndilo ninaliinua. Izina rya Yesu niryo shize hejuru. Jina la Yesu ndilo naliinua. Izina rya Yesu niryo shize hejuru. Jina la Yesu ndilo naliinua. Achimia tutavyara. Panapita miaka hauzai
hawezi ukabeba abana bawe bariko baratwagwa nabi n'abatayimu watoto wako wanapelekwa vibaya na mapepo umuriro w'Imana urakugendeye ngaho nyene aho moto wa Mungu unakutembelea hapo in the mighty name of Jesus. Kitu chote Imani kinakora. Kitu chote Mungu iko anafanya. Nikuyango tata wa mwitu ashigwe hejuru. Ili Baba wa mbinguni ainuliwe. Zina cha tata jubao. Jina la Baba liheshimiwe. Ubwami bwa Yesu buze. Utawala wa Yesu uje. Tumeleza maso yao as we pray as we pray. In the name of Jesus. Umuntu wese atigeze asama. Kila mwenye akuwahi kubeba mimba. Kabaho iyo ndamwizina cha Yesu Kristo. Inafungua hiyo tumbo kwa jina la Yesu. Siyo yo trompe mwizina cha Yesu Kristo. Unashobora kwitwararika. Unaweza shughulikia. Imani kabona ko yagize neza kugusana muri icyo gihugu. Unaona amefanya vyema kukuleta mwenyewe nchi. Imani igiye gusuka amafuta mu bantu kugira ngo bitwararike ibintu bitandukanye. Mungu anaenda kumimina mafuta mu watu ili washughulikie mambo tofauti. Imani igiye gusuka amafuta mu bantu bitwararike ibintu bitandukanye. Mungu anaenda kumimina mafuta mu watu washughulikie mambo tofauti. Umusozi wa gatatu. Mulima wa tatu. Familia. Umuryango. Imiryango. Mafamilia. Igituma ishengero risinziriye. Kwa nini kanisa linalala? Natwe tumariye imiryango yacu. Hatuna samani mafamilia ariko yetu. nitwafata umusozi w'umuryango. Lakini tukishika mlima wa familia. Abamuvukana bakabona Imana. Ndugu zako wanaona Mungu. Abamuvukana bagatangarira Imana yaguye agakiza. Ndugu zako wanashangilia Mungu aliyekupa wokovu. Abavyeyi benshi baricuza. Wazazi wenu wanachuka. Kubona abana babo barakijijwe. Kuna watoto wao waliokoka. Kuko bamwe barakijijwe bafatana no kuba ikiruju. Maana wamoja waliokoka wakatupa kuwa uroho. Ariko nibatangura kwitwararika familia yawe. Lakini ukianza shughulikia familia yako. Nibatangura kwinjiza Yesu muri familia yawe. Ukianza kuingiza Yesu familia yako. Abantu bazomumenya. Watu watamjua. Imana igiye gusuka amavuta mu kanya. Mungu anaenda mimina mafuta huyu abantu bagiye gufata uwo musozi w'umuryango mu izina rya Yesu Kristo tuyakazuye. Ukaweka mlima wa familia kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ni umwasi wawe. Shetani ni adui yako. Nawe nyene arondera gufata ikibanza mu vyawe. Na yeye anataka kuchukua nafasi mu vyako. Turamushira hasi uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Chini leo kwa jina la Yesu Kristo. Amena yawe umengo mugiriye imbabazi. Amena yako utasema musikia huruma. Amena yawe umengo ushaka ko tumukubita. Amena yako utasema utaki tumpige. Turashira shetani hasi n'ingajiwe. Utatia shetani chini na utawala wake. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Abakristo. Wakristo. Mugende mufate imisozi y'imiryango. Nendeni mkamate milima ya kifamilia. Mugende mugire impact mu miryango yanyu. Mlete impact ya familia zenu. Mucika ababosi n'imiryango yanyu. Fanyike watumishi wa familia zenu. Mucika abatanga inyishu mu miryango yanyu. Fanyike wakupana jibu mafamilia. Mucika abafasha abatiga mu miryango yanyu. Fanyike wakusaidia wenye wazuri. Mucika ubutabazi mu miryango yanyu. Fanyike msaada mafamilia. Yesu atayamama. Nicyo gituma atakiyoma innovation. Na ndiyo maana hakuna innovation. Abakristo ba kera Kristo wa zamani. nibo bavumbuye ibintu bikomakomeye. Ndio walifungua mambo makubwa makubwa. Mugende mwige. Nendeni msome. Murike abana banyu ku mashure. Maneni watoto wenu shule. Batangaje ko bazoba aba mbere mu izina rya Yesu Kristo tuyakazuye. Natoka wa kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Batangaje ko bazoba aba mbere mu izina rya Yesu Kristo tuyakazuye. Natoka wa kwanza kwa jina la Yesu Kristo. Abadayimoni babosha amaedikasiyo y'abana banyu. Pepo aliyefunga itikasio za watoto wenu. Mu kanya baratembagara mu izina rya Yesu Kristo tuyakazuye. Kwa jina la Yesu Kristo. Edikasiyo. Edikasio. Tugende twige. Twende tusome. Tugende twige. Twende tusome. Kugira ngo tuba aba mbere mu kuvumbura ibintu bishasha mu gihugu. Ili tuwe wa kwanza kwa kuvumbua mambo mapya. Yesu atacika umwami. Yesu anapita na farika. Yesu atakariza ku karere k'amashuri. Yesu anatawala katika Umusozi wa gatanu. mlima wa tano. Icyo twita entertainment. Inaitwa entertainment. Agriculture. Nicyo gituma mubona tuza gutanga amatofe ku baririmbyi. Na ndiyo maana mnaona tutakwenda tufe muimbaji. Tugomba kumva indirimbo z'Imana. Zigira ijwi rinini muri kino gihugu no ku isi yose. Sasa Mungu
tia mikono Vuga ngo juu. uyu munsi ndafata imisozi. Sema siku ya leo utashika milima. Oya sinakumvise. Vuga uyu munsi ndafata imisozi. Sikia, sema leo utashika milima. Vuga cyane uyu munsi ndafata imisozi. Sana leo utashika milima. Umusozi wa gatandatu Mlima wa 6 ni Media. ni Media. Ibi binyamakuru ubona. Hizi Media ambazo unaziona Bafashe bino binyamakuru. kama hatusaidii, Ubutumwa buzogarukira mu vyumba. habari zitarudia Bafashe nyumbani. bino binyamakuru. Kama hatusaidizi Yesu avugwa mu mazu yabo. Yesu asema Yesu avugwa mu vyumba vyabo. Yesu asema mtu Abakristo wa Kristo tudahagurutse kama hatusimami impakte ku maradiyo. tuwe na impact kwenye Yesu ashobora kuboneka nk'umwami. Yesu awesionekana kama Nabonye mfalme. igihe nari muri retreat. Hiyo na wakati ni kwa retreat. Intebe y'inganji y'Imana yururuka muri kino Kiti cha gihugu utawala bakristo. ya Mungu inashuka kwenye nchi hii. Imana ikirambwira occupy till I come. Mungu akanambia Yitwararike kugeza onza. ulishughulikie mpaka nyakati unakuja. Ushize ibiganza hejuru. Anayetia mikono juu. Akarere kose shetani yafashe. Anga yose shetani aliikamata. Imana igomba kukakugomorera kugira ngo vyitwararike kugeza aho Yesu azozira. Mungu anataka kupatia ili ushughulikie mpaka Yesu atakapokuja. Amena yawe iracari hasi kuko dayimoni itatangura gutembagara. Ibaye nini ziratembagara. Amena yako inadiki chini kidogo, mapepo yataanza kuanguka. Ahantu hose shetani yarafise ububasha. Mahali pote shetani alikuwa na mamlaka. Imana igomba imumanure kugira ngo igushire mu kibanza. Wewe. Listen. Umusozi w'indwi uca dusenga. Mlima wa 7 tupite tunaomba. Business. Biashara. Abakristo muri hehe? Wakristo mko wapi? Nico gituma badutwenga. Na ndiyo maana tunachekwa. Nituri muri business. Hatuko mu biashara. Mubibaza ko bizohera mw'ishengero. Wamazania vitaishia kanisani. Bazobabona nk'ibicucu. Wataona mapumbavu. Twebwe duhagaze ngaha turarima. Sisi tunasimama hapa Duhagaze tunalima. ngaha turadandaza. Tunasimama hapa tunafanya Duhagaze biashara. ngaha turiko turubaka amahoteli. Tunasimama hapa tunajenga mahoteli. Twatahuye yuko business itegerezwa kuza mu ngoro y'Imana. Tulielewa kama biashara inapaswa kuwa mu hekalu la Mungu. Abanyabyaha bakabandanya bitwa abatunzi ba mbere. Abakobwa banyu baragowe. Wenye dhambi wakiendelea kuitwa matajiri wa kwanza, mabinti zenu wana shida. Abanyabyaha bakabandanya kwitwa abatunzi ba mbere. Abasore banyu baragowe. Wenye dhambi wakiendelea kuitwa matajiri wa kwanza, wavulana wenu wana tatizo. Abanyabyaha bakabandanya bitwa abatunzi ba mbere. Abagore banyu baragowe. Wenye dhambi wakiendelea kuitwa matajiri wa kwanza, wake zenu wana Dutegerezwa shida. kwinjira muri business. Tunapaswa kuingia katika Yesu biashara. akeneye kuganza hose. Yesu anahitaji kutawala pote. Naje kuvuga umwami rero. Nimekuja kusema Naje mfalme. kuvuga umwami rero. Nimekuja kumsema mfalme. Tugomba dusenge isengesho rya mbere. Tunataka tuombe ombi la kwanza. Ibiganza hejuru. Sia mikono juu. I'm coming. Ndaje. Aturama nanje Yesu ganza. Kiri nami Yesu. Nakumbuka mwicaranye Yesu